دما خوش به بینرین هیجا ایرو 23 گلان 2022 روژان روژا دوشمی بویا رو گشترین هر سرکه و هری بالکشین لسرانسری جهانی رودانه امی حول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جاره کنن دما خوش به بینرین هیجا نوت روژ ایریشا روسیا لوکراینی تجدید به لی اف شریکو سیم هندوام دکه بردیره که خویا گران لپی خوش دیه سر دوزگری اوکراینی را گهاند که 232 زاروک 4600 سیویل هاتنه کشتن لشکر روسی یه لی اوکراینی جبر سوج شهر دهات دادیه کرن جی جزای حتی لی هات برین دوینا وریده سر کماری اوکراینی زلنسکی جی بانک لبجدارین جوینا داووسی کرکو جزاین ده لدش روسیه در خن استا هری شور. نودروج لبر قلاندنیه. ایریشا روسیا یال دیجی اوکراینا دای دست بکرن ایدیما خویا سیم جی دیجی دکا. ویران یال اوکراینا و باندورا و یال سر جهان جی دومه. ارتشا روسیا ل رجلات اوکراینا ایریشن خود دجوار کریه. جبر ایروش باجار هری زده بویا آرمانجا هزین روسی سیورودونیتسکا. لعنین باجار دومان جبر ایریشا موسکوی بلنده با. به دجوار بونا شر اوکراینا بلانچوی قربانان گرانده با. جبر شر حطانها دسدو سیب دو جه زاروگ بگشتی بهتری 4600 سیویل هاتنه کشتن. سردوزگریا اوکراینا ایرینا ویندکتورا دیار کرکو بوینه انج پیک تن را روشا هی هین زلالتر خویادگا ویندکتورا آنی زمان کو هنر گند و نافچه به عرضی ربونه یک و اب یک وکه فلاکت گیر ناف کر Please tell me. سردوزگریا اوکراینا دیار کرکو حتی نها درباره سوجه شریه هزین روسیای لولات پیک آنینه ده نیزی 13000 دوز لبردستوانن. یکمین لشکر روس اکل اوکراینا به ادعای سوجه شرکریه جبر کشتنا سیویل کی بچک به جزای حتی هات محکمه کرن. فرماندار تانکه وادیم ششمرین ای 21 سالی جبر کشتنا الکساندر شلیپوف ای 62 سالی دهات دادگه کرن. دوزگریا اوکراینا درباره بویرا کو 28 اثبات رودایی ده جزای حتی للشکر روس بریه. ریوبریا کرملینه ادعاین لسر هدف گرتنا سیویلان آن کرنا سوجن شر ردگه. Пункта Бахмут Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитно-ракетный комплекс. هم وقتی به اگه بیلانچوین شر 24 ساعت انداوی جیش کرده بون. بردف که وزارت پاراستنی روسیای ایگور کناشینکوف دیار کرد که هزین وان لخرسون و خارکیوه لسیزده بارگهن اوکراینای خستنه. لگوری روسیا دست پیکا شر حطانها 177 بالافر 125 هلیکوپتر 3226 تانک و ماشینین زرخین اوکراینا هاتنه بیکر کرن. У зоні ведення активних бойових дій. سر ارکانی اوکراینا جیج آلی خود بیلانچوی شر نود روزان اشکره کرد. سر ارکانی دیار کرد که دنا با روزه ده 105 لشکرین دنیان روسیای هاتنه کشتن. ببره حتی نها 29200 لشکرین روسیای هاتنه کشتن. هر وها 204 بالافر 107 هلیکوپتر 1293 تانک روسیای هاتنه بیکر کرن. цієї ситуації в Україні. Тож, пане президенте, вам слово. دوینا بریده پشتی 2 سالان به وینا فرما آبوریا جهانی یا داووزی ایرو دست بکن. سرکمار اوکراینا ولودیمیر زلنسکی دا خافتن خویا د فرمه ده جاره کدن جوالات جهانی دا فضا پیک آنیا جزاین هری گران لسر روسیای کرد. جبلی باندورن کریزا خوارنه یا جهانی و پاندمیه شر کو روسیا ل اوکراینا دای دست بکرن و ای سال د جوینا داووزی ده جه کی برفره بگره.
بالهر شهر آلوزی کریز آبوری و آب هوایی پیلا کوچبری یا لسرانسری جهانی جیزیده کریه نتوین یک بوی راگهاند که بشری اوکراین و روسیه را اف پیلا کوچبری جه هر دمی زیده تر بویه نتوین یک بوی گود جاره کمه جمارا کوچبران 100 میلیون در باز دیگه. لسرانسری جهان کریزا آبهوا آبوری و سیاسی جمارا کسین جهوارین وان کوچبر کریزی دکر. شریل اوکراینا اف رو شهین آلوستر کر. کمیسریا بلنزا پنابرانا نتوین یکبویی ایرو لسر مجاره داخویان یکدا. کمیسریه داخویانی خدا و هاگوت. دیرو که ده یکم جارج بر شرط تنزی بن پیکرنین مافین مروفان و چوستاندن جمارا کسین کونه چارمان جهواری خواه ببن 100 میلیونی در باز کرد. اف مجارج صدی یک نفوسا گشتیا جهانی دیگه. کمیسری بلند the United Nations humanitarian organizations together with their NGO partners کمیسری بلند پنابرین نتوین یک بویی فیلیپو گراند بگوتنا اف راکوره که بو کودویت جاری نیشکاندن رو شاهی نرخاند و هاگوت. دوی اف ببه بانگا هشیاریه جبو چاره سرگرن و پشتگیریا بفچونین ویران کر و بداوی کرنا چوستاندنی و شرگرنا سدمین کو مرووین بیگونه نچار دکن کو برافن. لگوری دانه نتوین یک بویی حتی داویا سالا 2021 لتواهی جهانی جمارا کسین جهوارین خوابونه 9 میلیون زیده بویا. سدما ویکیشی شریل اتیوبیا، بورکینا فاسو، میانمار، نیجیریا، افغانستان و کومارا دموکراتیک کنگوی هاتن نشاندان. داخویانی ده ها دیار کرن کو به باندورا شریل اوکراینای را اف هجمار بلد زیده بویا. گراندی like the rest of the civilian population are now گراندی بالکشان سروی یکی کو ایسال 8 میلیون کس نچار مانه کو جناوا ولات و زیده تر 6 میلیون کس جدروی سینورین ولات کوچ بر ببنو بود. برتکان ناف نتویا لهمبر رو شوان کسین کو جبر شریل اوکراینای راویان گلگی ارینیه. کمیسریا بلند دیار گر کو برتکن هستیار انجواکا ناف نتویی زندینه و داخویا کرن کش بو حمو کریزین جهانی نزیکاتیه که بهامان رنگی پیوسته. گراندی بالکشان سروی یکی کدوی مرووین تنی با آلیکاریا مرووی تیر نبه جه 100 میلیون مرووین جهوار کری لچار آلی جهانی نزیکی 53 بهنوگ 2 میلیون نچار بونه کدناوا ولاتی خوده کچ بر ببن. کمیسریا بلنزا پنابرانا نتوین یک بویی و ده 16 حزیران در راپورا خویا سالانه یا ترندین گردونی یا لسر پنابران و کچبران اشکره بکن. بله هر دمت کو شریل اوکراینا گروبوی ده سرو که دولت نیکبن آمریکای جو بایدن سردانا ژاپنیا کر بایدن لور پشتوانیا اندامته دائمی یا ژاپنیا یا جبو اندامتیا کنسه اولکاریا نتوین یک بوی کر هر وها بایدن ریبریا چینی هشار کرو گاد روشکه ایریشا لدیجی تایوانی ده اوی برسوکه لشکری بدن. اگر جالی نتوین یکبوی و ور قبول کرن ژاپنیا پشتی دولت یکبوی امریکا، روسیا، چین، فرانسا و انگلیستانی و ببه ششمین اندام دائمی کنسه اولکاری یا نتوین یکبوی. سروک دولت یکبوی امریکا جو بایدن پشتی هفدیتنا دوالی به سروک وزیر ژاپنیا را کشیدا فومیو لتوکیوی دجوینه که چاپمنیه ده دیار کر که او پشتگیری ددن مازووانیا لوتکه بی یا گه هفت جالیه هیروشیمایا کجه جزایگ بونا سروک وزیر ژاپنیا. And after this, the United States and Japan, together with 11 other nations, will be launching the Indo-Pacific Economic Framework. سروک وزیر ژاپنیا فومیو دیار کر که بایدن پشتوانیا خویش بو اندام تیاوان دو کنسه اولکاری یا نتوین یکبوی دا آنی زمان. جو بایدن هشیاری دا که اگر چین ایریشی تایوانی بکه ولاتیوی ده دستوردانا لشکری بکه. سروک امریکای تکس کر که پشتی ایریشا روسیا یا لسر اوکراینای را پاراستنا تایوانی جهر دمی زیده تر پیوسته. بایدن آنی زمان که هولدانا چینه یا جبو بکار آنی ناهیزی لدیجی تایوانی و کورین لطواهی هریمه بهشینه.
ji ber vê yekê hişyarî da ku ev yek wê bibe sedema bûyerên din ên mîna yên li Okraynayê. on challenges that matter most to ensuring economic competitiveness. Biden diyar kir ku peymana bazirganiya aborî ya Hind-Pasîfîk ya ku nû hatiye avakirin wê hevkariya dewletên Yekbûyên Amerîkayê ya bi welatên din ên herêmê re zêde bike û destnîşan kir ku ev peyman wê feydeyên girîng bide gelê herêmê. Biden bal kişand ku Amerîkayê ji bo parastina hevalbendê xwe Japonya bi tevahî pabende û got hevbendiya dewletên Yekbûyên Amerîka Japonya ji bo aştî û bextewariya Hindo-Pasîfîkê kevirê bingehîne. Biden balkişand ser wê yekê ku her du welat wê îro û pêşerojê de bi hev re derbas bikin. Di vê navberê de koşka spî jî li ser mijdarê daxuyaniyeke da û tekezî li ser wê yekê hate kirin ku li hevkirina bazirganiya Hind-Pasîfîkê wê rê bide Amerîka welatên asayî ku di gelek waran de hevkariyê zêdetir bikin. Tê pîşbînî kirin ku peymana nû li ser cîhanê hevkariya Trans-Pasîfîk ya ku serokê berê Donald Trump di sala 2017 de derketibûn were çêkirin. 平等互利的基础上开展正常的经贸合作。 Wezareta Karê Derve ya Çînê li dijî gefên Biden persif da. Berzefkê wezaretê Wang Wenbin got divê Amerîka biryardariya gelê Çînê ya ji bo parastina serwerî û yek perçeya axa xwe biçûk nebîne. New members and have any 金砖外长们在昨天的会晤当中就乌克兰、阿富汗等地区热点问题。 Li İsrail, Swîsra û Awstriyayê bûyerên nû yên vîrusa meymunê hatin dîtin bi vê rengî ji mara welatên ku ev vîrus lê hatine dîtin derket bazdiyan li Brîtanya ji bo kesên mettirsî li ser jiyana wan jî heyî ji bo 21 rojan hişyariya karantînê hate dayîn Serokê Amerîkaya Biden jî dibêje divê herkes li ser vîrusê bifikar be. Hîna cîhan ji vîrusa Covid-19 xilas nebûye, niha ji vîrusa gulan meymun derketiye. Ev vîrus li welatên cîhanê yek bi yek belav dibe. İsraîl û Swîsrayê ragihandin li welatê wan bi kesekê re ev vîrus hatiye dîtin. Li aliyekî din İsraîl li ser dozên din ên gumanbar lêkolîn dike. Nexweşiyên ku bi vîrusa meymunê vegirê dayîne, bihêsanî derbasî derdorê nabin. Piraniya xwe kesên bi vê nexweşiyê dikevin jî di asteke sivik derpas dikin. Vîrusa herî zêde li Efrîqiya navîn welatên Rojavayî belav dibe. Zêdetirî heyştê bûyer li welatên cihên hatine ragihandin. Di nava van de welatên Ewropî, dewletên Yekbûyên Amerîkayê, Kanada, Avustralya heyî. Küresel salgın yılları olarak anılacak bu günlerde Wezîrê Tenduristiyê Tirkiyeyê Fexredîn Koça coh bi daxuyaniyekê li ser hesabê xwe yê tevna civakî piştrast kir ku heta niha ev vîrus di welat nehatiye dîtin. Tevî mijara gotinê zanyar matmayî hiştine jî tê gotin qetara tenduristiya gel a giştî kême. Li gorî karûbarên tenduristiya Neteweyya Ingîlîstanê, piraniya mirovên ku vîrusê digirin di nava çend hefteyan de baş dibin. Before the pandemic, we estimated that only 270 million. Rexistina tenduristiyê ya cîhanî got, em li bendêne ku her ku lêkolînên tespîtkirinê zêde dibin, ji mara pêketiyan jî zêde dibe. Bûyerên têkildarî vîrusê ku yekem car li Brîtanya hatin dîtin, piştre li hin welatên parzemîna Ewropayê hatin ragihandin, Spanya, Portekîz, Almanya, Belçîka, Fransa, Hollanda, İtalya û Swêd di nava wan welatan de ne ku ev vîrus lê hatiye dîtin. Ajansa Ewlehiya Tenduristiyê ya Brîtanyayê heta niha 20 bûyer tespît kirin. Ajansê di parvekirina daneyên dawî de şîret li kesên di xeteriya mezin de ne ku 21 rojan karantîyên bikin ku pêşî li belavbûna vîrusê bigirin kir. Herçend derziyeke rasterast a li dijî vîrusê tune jî hin welatan dest bi berhevkirina derziyên fîzîkê ya ku ji sedî 85 bandor li dijî vîrusa navborî kiriye dikin. Well, they haven't told me
the level of exposure yet. سەرۆکێ دەوڵەتین یەک بووی یەن ئەمریکایê جو بایدن di dema serdana xwe ya li Kurya Başûr de li ser mijarê axivî. Biden got eger belav bibe wê encamên wê hebin ji ber vê yekê divê her kes bifikar be. بلی دژی فرمانداری ایرانی جاره کردن لنوا ولات ایریشک به خاطر سرهنگکی محافظین شورش ین ایرانی لروشلات پایتخت طهران ده ایریشک چکداری ده هاته کشتن. لگوری آژانس نوچان افرمی ایرنایی پاریزوان تربی سیاد حدای جالیه دو کسین لسر موتورسیکلت که بون لکولانا مجاهدین اسلام به ایریشک چکداری هاته کشتن. پیناسیا پاریزوان تربی جبو کسین کل سوریه و عراقی جبو کمار اسلامی ایرانی دخبتن تی بکار آنین محافظ شورش پشتر بداخلینیه که راگاندن کو کسی هاتیه کشتن سرهنگه محافظین شورش ادعا کردن کو بویر چالکیه که تروریستیه یا کج آلیه کسی بسر قراتیا گلوبال و نه هاتیه کردن قراتیا گلوبال جبو دولتین لیبین آمریک او حوال بندین ویتی بکار آنین هات راگاندن کو سید حدایی روژا یک شمی دست از 16 ده دما بچو مالا خواه به 5 فشکان لیکتی هاتیه کشتن. سرکمار ایرانی ابراهیم رئیسی جه دیار کرد که اوی طولا سرهنگی هاتیه کشتن هلینن. بلی طالبان کود انجام هفکرنا نافنتوی دا کنترل افغانستان بدست خستیه زختن خوین لسر جواد که روش بروش زیده تر که و اف زخت جی به طیبتی لسر جنان پیکتینه هری داوی جبر زخت او گفین طالبان پیشکشوان جن ین لافغانستان نچارمان کو لبر اکران تلویزیونی روی خواه شیرن. لأفغانستان بهاتنا رژیم طالبانی را ایدیجیان جهر آلی و زورد با. دبناوی پیکانینا رژیم شریعتی طالبان جیانی لگل حرام دیگه به طایبت چی ین هری زیده پارا خوشوان زختان دگرن جنن پشتی قدخگرنا خوندنا لدبستانان و جاره زختین لدشی جنین روشنموان دروژ ویدنه. دسپیکا مها گولان رژیم طالبانی فرمانه که وها الولات بلاف کر پیویست جن لقادین گلم پریه روی خواه شیرن. بگوتنه کدن پشتی 21 سالان جاره کدن لخوکرنا برکا لجنین افغانی هاته فرس کرن. وزارت طالبانی یا بناوی فرسکرنا فاضیلتی د چارچوبه بریارا داوید فرماندا کو ایدی جنین پیشکشوان جی روی خواه شیرن و د انجام وان زختان در لگل کانال تلفزیونی ین ولات پیشکشوان نچارمان کو بروی و شارتی در کون پیشبری اکرانی. واقعا وقتی که گوینده جنین پیشکشوان کو خواه که قربانی وی فرمانی بناو دکند بیشن. به مردم برسانن. امروز ساعت 3 ساعت طالبانی زختن زیده لمکرن آن امی بروی و شارتی پیشکشی بکن آن جی امی شکار ورن دور خستن دوی ورن زانین که اگر امنها با آوه کی رو و شارتی درد کفن پیشبری اکرانی او یک انجام زختن طالبانیه. بله پارزمینه آسیا و آمریکا لیهی و باحوزی باندوره که نینی لسر جیانا ولاتیان کریه بیلانچوه لیهی لبانگلادش و هندستان گراند به جمعه کسین جیانا خوشده زانه گهشت 57 لپارزمینه آمریکا یا باکور جی 10 کسان جیانا خوشده زده هر وها به 100,000 خانی جی به الکتریک مان. لأیالت آسام هندوستانی کوالاتکی باشور آسیایی و باجار سلت بنگلادشی جبر باران زیده لهیرابو دلهیه ده گل کس آسیمان و 57 کسان جیانا خوش دستان برپرسکی هرمی ی بنگلادشی گوت حتی نهانی زی 2 میلیون کس جبر لهیه آسیمانه. رایدارین ایالت آسام هندوستانی جراغهاند کل نیزی 3,200 گندان زیده 850,000 کس جبر لهی باندور بونه زوین چاندنی ین لهرمیشی جبر لهی زرار دیتن جبر بلندبونا آوا چمی لهرمی نیزیکی 9,000 کس بوستارگهن آلیکاری ین دولتی هاتن وکوستن.
لپارزمینە ئەمریکایە باکوور جی باهۆزێ باندۆرەکە زێدە لەسەر ژیانە وڵاتیان کردیە. لە کەنەدا ji ber bahozê kêliyên metirsidar derketin. Di daxuyaniya ji aliyê polîsên parêzgeha Ontario û Quebec yên Kanadayê ve hatine dayîn, hat gotin heta niha 8 kesan jiyana xwe ji destan e. Her wiha ji ber bandora zêde ya bahozê bi 100,000 mal bê ceyranman darên ketin rêgirtin. Li bajarê Gaylord ê Bakurê Michigan roja înê ji ber bahozeke herî kêm 2 kes mirin û 44 kes jî birîndar bûn. Ji ber tofana bihêz gelek avahî kavil bûn û xetên elektrîkê qut bûn. Dîmenên ji bajar hatin kişandin jî rewşa heyî ra di xeber çavan. Belê nûçeyên me bi dawî bûn her şad û bextewar bin.